KSA songpen asam mala skema puthak phirangke mai ke pha kadam nelibirta life than bang phi sami rini mailin timongpi asmonang ton pen birta arju ponikha nijang karbang long ke parlo lakha troxy kopuli constituency arlo kheroni agriculture IB along KSA songatum asam mala skema puthak phirangke mai ke pha pini KSA songatum phirangke mai ke pha ponalam the state government pen kipipon asam mala scheme alam thesi ningjepon KSA Hamren district committee dunmeipu sarthe ronghang birsing kro babu tiso amrita bepi palomi inghi pia tumpen ningjepon kecheng sialam the Hamren pen tumprengan asam mala scheme kachilenga towar kaselam ponjiophan choklim kalipin pen beneficiary tum amena jahak doko Lapen beneficiary atum ko anma kilong nangji compensation la soteng long ponpe sonsi simopong long kunat penlone Krishna PG Sharma Sarbramen Tikaram Sharma tum rabar bagana men pen long lealis doko lake manghume me alam pusi ningjepo Lapen KSA songatum revenue circle lo data ko pia podlo nang pihai hedepu revenue EM aphan kardu padopon Lapen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Chuning Ripon Prabjin Pen Bangso Puthak Tarlipa Minangji Pusi KSA Songatum Pen Phirangkia Thinu Ningjepon West Karbiang Bureau Chief Jorang Watha Report Chinlo je labangso Assam mala bangke 3 packets do keseng siap packet bangke ini tung West Karbiang long si puri lo labang kecengke sumpong lapen labang so propriya dolong mate West Karbiang long abordat tumprenga along ansi first packet bang kurilo asini liya kapre packet sulam ningji do ningtungte first packet alam thirong sining ningji do ningtung alam thila pon lo ilitum karbi nochalo song pen West Karbiang long district committee in samdunri keceng si alam ko lo people sing samdunri ma ajak ding pen in samdunri alam thibangke keceng si nelitum 18/4/2003 labangso cheklo netum isi RTI pilo labangso RTI ki pibangke dongka assistant revenue officer fansi niletum RTI lo pilo halabangso phisame niletum ta data nitum hanang parni sahira along nitum second step claim thulo along nitum forwarding isi letter nang pilo nituma to the joint secretary revenue Karbiang Autonomous Council upon forwarding see letter to them. Sita non benta nilituman datasta ang parni sahira. Lasi nilitu bangta luchali song ban nagta isya poison at jumemil. Je nalitu labangso asamalalong kacho panglim tipik ma. Aso to panglim tipik ajok tong nilitu ban datas na pia hedan. Ati nilitumta labangso akar biya khai man labangso West Karbiang long along lege nitumta kaun si khai no ma kaun si close ma kaun si effect ma chini don ke arise do nilitumta lapen thegam tulong lo api isi social media sa long pen data long lo je genuine beneficiary list atum abang non puta alang tumpang satisfaction kali usi nilitum phanta berita nang palibong adheng la bangso beneficiaries atu along le kuan si ke effect lo ta pinya nita cincini ni kumane bang ko kumane beneficiaries ba poisa long dun tahai kita latung ta along le kan ho de kuan si ke long le isi ciri isi ador bal kun cincini de कौन सी वेटलैंड मा ड्राईलैंड मा जैसे बगान मा रासोदांग लातुम लैंड एंड रेवेन्यूज अतुम में थैंक डिक्लेरेशन अवेल अतुम फान ऐसी असम वाला स्कीम ले लो बेनिफिशियरी ऑफ रोड मैपिंग लो कुरी लो अजागा तुम लोग दूं लो हाला के लोग तुम सैटिस्फैक्शन कली कोई भी सैटिस्फैक्शन कली मागे हमें थैंक अलोंग ले के तना हॉक बेक अलोंग ले चिरी कौन मा कोठा कौन मा के ना हॉक मा चिनी ने Bahkan non puta pakai angkli. Laisi nomor 1 lo
Ingdeng ini bangke lada kapre itu. Ha komen tu ne pen kido atum same kelong le tu non puta dola. Lancho tagali kelong hok genuine beneficiaries kelong le dersi ungenuine satu nangsi long ro. Lai mang humi melam lo. Athe niltong ki theklong pon ke haladak ini pinpo kroku alangke haladak dongkari gini office long si alang ni complain lo mondol meong SK meong alang ni bang ke haladak ke kupi long si long lo sumupong long si along le do kusira ke sita la bang humi melam haladak bang sumupong arat kan niltung cingki alam lo dake pinpo kroku ke hakitia penta ave lason bakak si dolang je haladak aincha samano kalau tak ayunca sama lo benting hanse, alang lista me ame thang amen pen cibiai hisi, apiso amen pen si, ada dak angke amen kabung dong. Laso potong nili tumbang datana koni sahider mah. Lason dak taksi kapre amon dong SK atum lada kaci jog topik. Lasi netun kecuning ria bangke Caribbean Law Autonomous Council, Revenue yang pen keceng lo, man gitu. Aki hai tuliram long hangten nani gadam tang same labang so survey kuri nang ji pula bangke up to the marks kali kesenil tempu labang ke appropriate isi survey tu sunang la athi labang ke elton severe kali inquiry pinang ji athi kopi polo pinyan yang ta ada beneficiaries to satisfaction kali langsung deteksi ini pun labang so press me the long term. Isi jai dak intun je Krishna PD Sarma pu asal buramen ke tikram Sarma alang li kunat anggul pentong sumupang along li dudun pok long sumupang po thai ke nang li tuma chini po je hala jaga arat ke ini tum kar biaso det si gitu sita alang li Krishna PD Sarma pu kunat anggul pentong amen ke je thabun long lo atai simang hu meme